kum sang ni som pasari kum top lama Myanmar Army le Arakan Army te in ka na wanga an sahim na zonga Longtlai district chimthlang lam mong bu chu le a cheve la in beng belta te chu nimin thole ni khan deputy commissioner Longtlai Assam Rifle le Longtlai police tem halak na in thon ki ran ni nimin jing kar tangin ral tlan te thon ki na hi thodran ni in ven him na le pui bom na thatak nuaya mi za som thum panga te chu Myanmar ram chung warang khua a thla thlen an ni a heng ral tlan te lo dong song turangai Myanmar Army te ro tlai lam thlengin hmu turan om lo thung ral tlan chambang omzat mi zani som pakua zinga nu nau meichia no pang le tar chak lo te ti lo midang po official ten an soidanin Myanmar rama an let le veka ram report khau takin Assam Rifle ten an veng halani heti lai hian ral tlan thon kir te hian an rama kir chu an du lo thu soin an rama an dan kho chuanan ei tur tho chuangai na om lo ti an soya heti anga ral tlan te thon kir an ni ta ka wang hian an chen na in somnga pali po district magistrate thriat puina in nimin khan lu azui tlak lovin ti chian hal vek ani Ini kalau ini bilang apa? Still. So how many of them have gone? Sorry, mo. Leaving this place. Oh, actually, this is not my people. They are from Burma. Maybe they are foreigners. We have their data all with us. We are just sending them. So it seems the Burmese army are breaking up the last meeting. Come this side. Come this side. Still me. Sao vậy em?
Hilaki, so JCB 없는 소 이쯤 연도 중에 스쿨 되고. Ini satu sampai May staff kan no fa shot ke ti ke de he Kota Korakat siya na may